Sad, ono što je nekako, bit će i u naslovu ovog videa, maturalac iz pakla, što je i tvoja bila ideja za naziv, odmah sam se složio jer vidim da je onako pikantna, intrigantna, da će to puno ljudi zanimati, ne samo iz naše škole, nego i kolege i roditelji koji svoju djecu ili su poslali ili ih tek to čeka da ih pošalju na maturalac, pa ajmo probati. Bio sam na puno putovanja, na čini mi se 11 maturalaca i možda čak i do 100 terenskih ovih 25 godina. To je fina brojka, ali jedno putovanje mi je stvarno ostalo u uspomeni, ne baš lijepo, ali i to je uspomena. Bilo je 99. godine, 4 razreda su odlučila ići u Prag i Budimpešta i u tih 7 dana dogodilo se toliko stvari da bi se stvarno mogao jedan roman napisati o tom putovanju. Maturalac iz pakla i dan danas kad se nađem sa tim bivšim učenicima, danas to sa simpatijom sve analiziramo, ali tih 7 dana, 8 je bilo stvarno opasnih 8 dana. Dobro, gdje ste bili? Koja je bila lokacija? Pa, bili smo nekoliko dana u Pragu i nakon toga smo išli za Budimpeštu. Već kad smo došli u Prag na prvom izletu, posjetili smo Konopište, to je jedan dvorac blizu Praga. Ispred dvorca se nalazi puno malih štandova gdje se prodaje češki kristal i tako neki suveniri. Već kad smo došli do tih štandova, nastalo je komešanje, došla je policija, dogodilo se da je jedan učenik ukrao jednu čašicu kristalnu, pa smo imali premetačinu po autobusu i izgubili smo jedno 2-3 sata. Nakon toga navečer spavali smo u najgorem hotelu što se može zamisliti, jednom neboderu na rubu grada, gdje je svaki od nas imao drugčiji pribor za večeru, kao iz Alan Forda, recimo drugčiju šalicu, drugčiji tanjur, vilice, noževe i to. I na večer nam se dogodilo, kad smo išli spavati, da jedna učenica se napila, zaključila u kuponu i pala u alkoholnu komu. Niko nije mogao ući u tu njezinu sobu i dogodilo se kako smo mi bili smješteni na 11. i 12. katu, da je po noći u 2 ujutro jedan učenik preko balkona sa 12. kata silazio na 11. kat da bi kroz balkonska vrata ušao u njezin apartman, provalio u kuponu i spasio u zadnji čas. To je bio početak. To je prvi dan. To je bio prvi dan. Drugi dan nam se dogodilo u 3 ujutro, neko mi lupa na vrata, što je, dođite u sobu tu i tu, neki učenici iz vašeg razreda vas žele vidjeti. Došao sam tamo, oblak dima od marihuane, njih trojica se smiju ko ludi, jedna profesorica kaže ajde ispričajte razniku što je bilo. Oni kaže evo imali smo partije, 20-ak ljudi iz raznih razreda i kad je došla ta profesorica u kontrolu svi su se razbježali, a njih trojica se nisu mogli razbježati. Oni su ostali u svojoj sobi i oni su izvukli deblji kraj. Ujutro smo kontaktirali ravnatelja u Zagrebu i odlučili da njih trojicu pošaljemo kući zbog teškog kršenja discipline. Roditelji su došli po njih i odveli ih i to je bila druga noć. Onda smo došli do Budimpešte, tamo isto bilo nekih ovako sitnih nepodopština, da bi na kraju putovanja stali kraj Balatona u jednom malom mjestu koje je imalo veliki dućan. Tada je bio običaj da kupujemo sireve i salame u Mađarskoj. Padala je velika kiša, bili smo razmješteni u ta 2 autobusa, oni su mijenjali pozicije, neki učenici su išli iz jednog busa u drugi i tako i na kraju kako smo bili svi jako umorni i ostalo nismo primijetili pri polasku da je ostao jedan učenik u Mađarskoj. Kad smo zapravo rekli gdje je taj učenik, onda su nam govorili oni u onom drugom autobusu, bila je kiša, nije bilo mobitela i mi smo došli nakon sat i pol vožnje do granice sa Hrvatskom, rekli smo đacima nazovite roditelje iz govornice i recite za 2 sata smo u Zagrebu. I kad smo trebali krenuti se ispostavilo da stvarno smo tek tada svi shvatili da je jednog tog učenika nema
da nije ni u tom busu gdje je trebao biti, ni u onom drugom. I šta ćemo sad? Mi smo bili svi profesori očajni, a djeca su se veselila, rekla ovo je nezaboravni maturalac, on će se pričat. Ostao je taj učenik na Balatonu, nazvali smo telefonom roditelje da kažemo da nemamo djeteta i da ne znamo gdje je. Oni su nam rekli onako mrtvo hladno, pa nazvao nas je sin, on je ostao na Balatonu, bez putovnice, bez novaca, čeka u nekoj gostioni da neko dođe po njega. I onda je pao dogovor da njegova razrednica i još jedan vozač rezervni busa kreću autostopom sa njegovim stvarima na Balaton. Oni su tamo došli, mi ostali smo svi krenuli za Zagreb, da 100 ljudi ne čeka tu našu zalutalu ovčicu. Ovi su došli na Balaton, nema ga na Balatonu. I onda kako je puno autobusa išlo s maturalcima iz Budimpešte za Zagreb, neko ih je pokupio, bila je velika gužva na granici, jako sporo se prolazilo i našli su tog učenika kako mirno spava u nekom trećem busu bez ikakvih stvari i sve se sretno završilo. Tako da, evo, to je bio maturalac iz pakla. Ima tu još pričica, ali ovo je bilo ovako. Da. Ja mislim da je ovo odlična priča za sve one roditelje možda ili ovako lajke koji govore da učitelji, profesori, da oni mogu lijepo putovati s tom djecom, da još dobe i dnevnice. Mislim da ovakve anegdote se stalno događaju i da imati odgovornost za 4 razreda, skoro 100 đaka nije mala stvar, da su šanse da nešto pođe po krivu velike. Ja bih ti zahvalio, jedan COVID-19 pozdrav. Hvala na poziv. Ništa, evo, ekipa, Pozdrav. Vidimo se.